Abodaboda kuma kaunti ya THIRIKARI ni MUTONGERIA mena THIIRI na nkinyagia ukiri ore mathiko ma mututigi Willis Mugambi meteretwo kuruthika ntuko ya Jumamosi urengi mara muci ta KIRAKU arari mukarigiti wao na uria ORAGIIRWE kiri maandamano muci wa CHUKA kire gucwira Kioto mukari onge wa kumanteresia Robert Tawe Daniel Mutembei na ORAGIIRWE mweri wathira akiaria mukarigiti wa bodaboda ndeni ya Kenya niwe Kevin Mubadi na ugite THIRIKARI ne mwekirete wirane atigatigira Kioto gya KIRAKU gikuonekana ucunkoni bwathira. Samuel Gaishimaga tobe ino. Kiri mubango wa gutigira ati hakija ikuo kia mukaririgiti wa kiama kia thithia babodaboda kaunti ya THIRIKARI Willis Mugambi kana KIRAKU ekuthingatirwa mukaririgiti wa kiama giku Kenya Kevin Mubadi na riongirite muchi wa mututigi ara apete anto baba muchi wirane ati THIRIKARI ni rutaniritie kuthingatira unto bobo. Mubadi amuna atongoria barabange bakiama iki kia bodaboda kaunti ya THIRIKARI bariuria anto bamuchi amuna thithia babodaboda baigwe barena ukiriria kenda THIRIKARI iruta wira ya Georgia kurutha uchunkuni. Mimi nimetoka all the way from Nairobi to come here kuassure kwamba justice itapatikana. Tumekuwa tukiongea karibu sana na vyombo vya serikali and nataka kushukuru CS Kindiki, the PS Raymond for the effort ambayo wameweka katika jambo hili kuhakikisha kwamba justice inapatikana. Twara na tuambe turungamie demonstration nuntu wa mauntu mengi twaria nawe na nikenda justice ya na nichi amani wetu yonekana ni matikathule polisi cionthe te polisi cionthe ciarathire mwendo wetu ni twaritie na ni tukumenya justice ya KIRAKU ni kuonekana ni kuona na leadership yonde ona investigation sector batungirite bonde riu ni kuria ndakajie tutwithwe twino kiriria nuntu mauntu monde riu ni magwatite laini ira turenda mathungira. DCC wa sub-county ya CHUKA Kaduda Hiribae amuna atongoria bangi bario bagichiacha ibamwe babaraba gichwe barekiri ndiungeno itukwenda justice ya KIRAKU yonekana nontu KIRAKU atira kuikwajwa itukumenya kabisa nararathirwe anathikwa no tugatigwa kuthingatiria justice mwanka yonare. Kuna vyombo vitatu vilivyoko hapa ambavyo vinahusika katika uchunguzi na niwaombeni tu kwamba tuwe na utulivu ili hivyo vyombo viweze kupata nafasi ya kufanya kazi yao kwa utaalamu na ustadi ule ambao unatakikana ili tuweze kupata ufumbuzi katika jambo hili. Ende mathiko ma KIRAKU imatiritwe kuma ntugo ya Njuma kuthi ntugo ya Jumamosi ya kiumia giki. The burial ilikuwa ifanyika on Friday but because the whole national team will be here na tutakuwa Friday hiyo na mkutano uko Naivasha, tumeomba familia wasongeshe on Saturday na wamekubali, so mazishi rasmi ya Willis itakuwa on Saturday. President wetu bonda na tuwete guidelines shabura toka bievu mpaka tuwate justice no rakini twanenkanira ntugo inkai sana justice yonekane no tuna onokethori tubangite mathiko ma our chairman justice yare kuonekana bonda tutiathama turi wa THIRIKARI na irasima justice ikoonekana. Mwekuru gwa KIRAKU agitumaga iromba kiri THIRIKARI anatoka thika wili justice itemonekanu kama gwekenia kama mbaya justice lazima tumesoea wili anatoka muthikano kegwa niluka nari justice no tumesoile na no yonekanire. Kiririkana gwati KIRAKU arari mukaririgiti wa kancha Baptist Mutobe mutungatiri wa kancha enu Reverend Franklin Mutwiri arenda kancha ipewe kanya gutongoria mathiko mamu kuringana na mitaratara ya kancha. arari kuthurwa nkinyagia kwa Linjon alungamira nabo nituromba ndaka cietu cia bonda mutwitikirie tuthike KIRAKU ta muthuru wa kanitha tutikwenda KIRAKU kuwa na njira enu arakwire aibu na twakinya ntukia kumuthika tumuthika na njira ya aibu. Nyuma ya kwaraniria na anto bamuchi wa KIRAKU mukaririgiti uju wa kiama kia bodaboda Kenya naraniritie na athithia babodaboda muchi wa CHUKA ara aenderithitie ntumiri wa eno ya THIIRI. Nkiripotera Werũ TV kuma gĩcigo bunge ya CHUKA Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.